gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya. Santo eres Dios, recibe adoración, recibe gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Dios es bueno, Dios es vivo y Dios es real y Dios se hace sentir. Grande eres Dios. Con un corto pensamiento por aquí nuestra hermana Eraida Mercera y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios bendice a mi hermana. ¿Quién está viva? Y en su nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Abrimos palabra de noche. Aleluya. A nós abrimos palavra de noite. Dem book de 2 Segunda de Reis, né? Ouvrez Bible ensemble avec nous Dewa. Glória ao Senhor, aleluia. Siga alabar a Deus. Aleluia, Jesus. Não queira quieto, siga alabar Ele, siga glorificar seu nome. Continuez louer bon Dieu. Glória a Deus, aleluia. Segunda de Reis, né? Dewa. 13. Chapitre 13. E nós começar de 14 até o 19, amém? On va commencer dans le verset 14 et arriver dans le verset 19. Amém? Aleluia. Sim. Capítulo 13, versículo 14 até o 19. Amém, glória ao Senhor. Dewa chapitre 13, verset 14 et arriver dans le verset 19. Amém, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. Segunda de Reis 13, versículo 14 até o 19. Amém? Tudo bem? Amen. Amém, glória ao Senhor. A palavra de Deus estabelecer de nome de Tata, de Yu e de seu Santo Espírito. Ora, Eliseu abrirá malo de Emalesa a causa, su morto Joás, rei de Israel, abiser kaje a yore abise mitata e karoshinan de Israel escorredonan de cabai. Eliseu abise corre bow e algum flecha. Assim ela corre bow e algum flecha. Então ela abisa rei de Israel pone bo magna e bow. Ela pone su magna je e ora Eliseu apone su mana riba rei su manan. E ela avisa, abre a ventana nandi para arriba, ela abre. Então Eliseu avisa, tira, ela tira. Ela avisa, é flecha nandi vitória do Senhor. É flecha nandi vitória do Senhor. Aleluia. Riba Samaria, para sobre o lobo derrotar esse sírio nana, a fé de hora a bo destruir nan. E ora ela avisa, coe flecha nan, ela coe nan. Ela avisa, rei de Israel, dal riba suela. Então ela dá 3 bias e a stop. E ora o homem de Deus Arábia com a bise, vou mostrar bate 5 ou 6 bias. E ora lobo a dar Síria te ora que vou a destruir. Mas a lobo dar Síria 3 bias só. Amém? Amen. A nós apresentar Deus sua palavra hoje noite. Jesus. Oh Padre Santo, bota grande, bota um Deus todo-poderoso, Jeová. Oh, tata delante da presença, Jeová Deus. Nós continuamos a noite, Senhor. Tata apresentando boa palavra, Senhor. Oh, rogando, bo Deus de glória, Jeová Deus. Para bo papo que nos vira, Senhor. Hasta bo pueblo, bo delante, que oh Deus de glória. Oh Deus mío, Senhor. Unsa, Padre Santo, me lepta de maneira especial, oh Deus de glória. Gran Padre
Santo, Senhor. E Pai, com minha vida, Pai, com o povo, Senhor, a noite. Oh, Tata Celestial, Senhor. Vai obrando, vai glorificar, Deus de glória. Vai quebrar cadena, derrubar muralha na mão, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. E do nosso povo, a vitória, a noite, Senhor. Oh, Tata, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Tata, dan que nós te amamos, Senhor. De nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, minha irmã, por sim, também, Pourquoi glória vous ao êtes Senhor. ensemble, mes bien-aimés? Minha titular é Corto Pensamento aqui. Amém, glória ao Et Senhor. petit message, très court ça, Para persistir, pour persister te ora bom mira vitória. jusqu'à ce que vous ayez victoire. Amém, glória ao Senhor. E a noite nossa lesa acaba de book de 2 reis, não? Et à ce nous déjà lu dans le livre des rois, Caso, amém, glória ao il y a Senhor. un cas. Amém, caminha com Deus a permitir vitória. Côté que bon Dieu promet victoire. Amém, glória ao Senhor. Pero o que passa? Amém, que glória ça ao passe? Senhor. Nós podemos caminhar que está bisa na G7, vai bom. Nous avons depuis le 17 décembre. Ela bisa abre e ventana nandi para arriba. Il dit l'ouvrir fenêtre qui va sous soleil levé. Hein? Então, ora que ele seja a bisa tira. Et puis là qu'il dit il tirer, Ela tira. il tirer, Ela declarar. il déclarer. E flecha nandi vitória. Flèche victoire. E flecha nandi vitória. Flèche victoire Riba Síria. sur Syrie. Para sobre o lobo derrotar e Sírio não. Parce que là, on va finir Na avec Mounsa averte ora bo destruir não. jusqu'à ce qu'on finisse avec honnête. Amém. Aceita bata e vontade. Amém. Glória C'est ao ça qui Senhor. est volontaire. Para destruir Pour e détruire. Sírio não. Para acabar com não Mon completamente. Syrie, ça a bien fini avec eux. Amém. Glória ao Senhor. E ela bisa é rei Il dit, ouais. de Israel. Dal riba suela. Il dit, il doit frapper à terre. Então ela dá 3 via e a stop. Et puis il frappe 3 fois et puis il campe. E ora é o homem de Deus arabia com ne abc. Et puis là, ça prophète la fâché, il dit. Vou mostrar bate 5 ou 6 via Vous e devez- ora é Vous devez frapper 5 ou bien 6 fois. Lobola dal Síria te ora vai destruir Et completamente. puis là, ça va frapper Syrie jusqu'à ce que vous finissez avec complètement. Mas agora lobo dal 3 via só. Me Também digo com 3 via só ele tá tem vitória. Mais quand il est là avec 3 fois, seulement il va gagner victoire. Pero se ele a dal mais via, Mais s'il frappe plus fois, ele tá tem vitória il est completamente. capable de gagner victoire complètement. Amém. E a noite, glória ao Senhor. Il y a soir, Esse man completa aqui, dans la semaine complète ça, nós temos oração diante de Deus sua presença. nous avons prière devant la présence de bon Dieu. A noite nós está golpeando o cielo À soir, on a frappé le ciel com oração. avec prière. Nous Nós está bombardeando o cielo avons bombardé le ciel là. com oração. Glória ao prier Senhor. no Amém. De hora que nós temos a vitória que nós está buscando. Jusqu'à ce que nous jouions une victoire, nous chercher. Qual tá boa vitória que nós busca hoje Qui ça qui noite? c'est victoire, nous chercher à soir. Amém. Glória ao Senhor. Aqui na nossa mira, aqui na ela cansa, ela bate 3 viações na ribaçuela Là, nous, elle était bouquée, il frappait 3 fois seulement à e terre. ela stop. Et puis, il campait. E Deus sabe se 3 via ela tem vitória. Bom Des Deus. 3 via ela derrotar a Síria. Bon Dieu, bon Dieu dit 3 fois encore, il est capable de Pero se finir ela avec. dá mais via, Mais s'il te frappe plus ela toujours, tem vitória para sempre. il te gagne victoire Ela pour tout tem le temps. vitória completa. Il t'a gagné victoire complètement. Amém, glória ao Senhor. Por isso, nós precisamos seguir persistir. Il a besoin de De persister hora nós temos vitória completa. jusqu'à ce qu'il joue une victoire complète. Não cansa. Pas bouquet, Não entregar. pas remettre. Amém. Esse é o problema de roubo de nós. C'est ça qui c'est le problème. Pile là Nós nous-mêmes. não arranha o qual que nós pedimos. Nous pas jouer ça nous demander. Nós não tá seguir pedir. Nous pas continuer à demander. Amém. Caminho de Deus a permitir. Pour que bon Dieu promette, Quello derramar de seu il poder. va verser pouvoir. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Ela precisa de Hechos, não? Il dit dans Acte des Apôtres, dans Travail, Hechos, não? 1:8. Travail, chapitre 1, verset 8. Ela precisa de Hechos, não? 1:8. Glória ao Senhor. Mas você só receber poder, ora que o Espírito Santo vir ribaboso. Il dit, mais le Saint-Esprit va descendre sur nous, nous recevoir un pouvoir. E lo você está testigo na Jerusalém, Laisse-ça, nous servir témoin dans Jérusalem, na inteira Judeia dans tout le pays e Judée, Samaria et dans le pays Samarie, e tem na parte mais alejada do mundo. jusqu'à dans le dernier bout de la terre. Amém? Amém. Essa aqui é uma promessa que Deus permitiu nós. C'est une Amém? promesse que bon Dieu fait nous.
Amém? Que nós recebemos poder. nous va recevoir pouvoir. Não te importa que momento, que hora, Ça va glória ao intéresser Senhor. qui moment qu'il est. Mas não bisa na 7. Jean dit na- Na 7, não? Sim, na 7. Jean dit dans cette Não tá toca bolso, está é tempo de época. Ça c'est pas fait qui garder nous pour nous connaître l'air. Amém? Pero nós recebemos Mais poder. nous va recevoir Que pouvoir. venham se confia de Deus sua promessa. Nous devons confier dans la promesse E de seguir Dieu. pedir. Et puis continuer à E demander. seguir bate. Continuer à frapper. E não cansa. E puis pas não bouquer. entregar. Pas remettre. Glória ao Senhor. Pastor Deus, tu Deus fiel. Parce que son bon Dieu, c'est mon Dieu fidèle. Lo qual que permitir. Ça qu'il promet nous, Está cumprir. l'a pas accompli avec elle. Está querendo a nós. Ça Amém? arrête Glória dans ao nous-mêmes. Senhor. Que nós está querendo sua Si promessa. nous na- croyons dans la promesse, Léo. Amém? Glória ao Senhor. E aqui na Eliseu avisa o rei de Israel. Et là, Élisée dit, ouais, Israël là, Destruir tout le Sírio. Não te acaba com não. il va détruire tout le Syrie jusqu'à ce qu'il finisse avec eux. Essa aqui está uma palavra de fé. Of não, minha irmã. Ça, c'est une parole de la foi, oui ou non? Mas consta que ela permitir em sua palavra. Même Jean le promet dans la Que parole. nós glorificamos poder. Nous va recevoir pouvoir. Amém, glória ao Senhor, aleluia. Amém. E pero me se pone efeito de ação, minha Nous irmã. mettons mettre la foi nous en action. Amém. Se nós está querendo, glória ao Senhor. Si nous croyons, Amém. Nós está seguir persistir. nous va continuer à Nós está persister. seguir bater. Nous va continuer à frapper. Nós está seguir pedir. Nous va continuer à demander. Nós está seguir clamar. Nous va continuer à Nós relayer. está seguir rogar. Nous va continuer a Amém. supplier. Nós só está cansa. Nous pas bouquer. Nós só está entregar, Nous glória pas ao remettre. Senhor. Pastor, nós podemos ter vitória completa. Comme ça, nous va gagner victoire A complètement. palavra de Deus está relatando Parole bon Dieu relaté dans de nous. viúva Il y a un veuve que estava a persistir com juez Que tá- injusto. qui a persisté, il y a un juge injuste. Amém, glória ao Senhor. E também todo dia você quer juez aqui. Chaque jour là, les devant juge E ça. juez aqui não tem nada a ver com Deus, tem juez injusto. Et juge ça, pas gagner rien avec bon Dieu, c'est un juge injuste lié. E também pedir juez injusto que faça justiça com Et puis, ele. femme veuve ça demande lui pour faire justice pour lui. E para tempo largo, ele estava também pedir justiça. Pour un temps long, il était demandé justice. Amém, glória ao Senhor. Pero juez injusto que não estava a queixar, o qual que está aqui. Mais juge pas voulu faire ça qu'elle devait Mas basta tempo. pour un pile temps passé. Pero depois é juez injusto que pensa. Mais après, juge injuste a pensé. Lagame assim, injustiça né é viúva aqui. Et bien, qui t'aime faire une injustice dans la femme veuve ça. E não bem cansame que nanang Pulva- glórias, bem pulva que vim- aqui na bem cansame. Pour pas venir la vie Bem que ela fatiguée. pedir, amém, Vim glória ao aqui demander, Senhor. moi. E de escuta é juez injusto, o qual que ela avisa. Et puis, viens écouter ça qu'elle dit là. Quanto mais você trata celestial, Combien que o papa não céleste, se você pedir algo, si vous demandez lui amém, un bagaille, que está conforme sua vontade, selon volonté, ele não assim ele, amém, il glória va ao faire ça pour Senhor. nous. Pois, meu irmão, Eh bien, frère Samuel, seguir persistir, continuez à persister. não perder Pas confiança, perdre confiance. não entregar. Pas remettre. Amém, glória ao Senhor. Nós vamos de Mateus 7. On a regardé dans Matthieu chapitre 7. Mateus 7, 7. Matthieu 7, 7. Um versículo que nós etabisa. Pide e lobo do nana bolso. Busca e lobo pide e lobo do nana bolso. Busca e lobo haya. Bate e lobo abrir para bolso. Para sobre quem que pede, tá receber. E é que busca, tá haya. E é que bate, lobo abrir. Et puis ça, mandez, y a ban nous, chercher, n'a joindre, frapper, y a l'ouvrir pour nous. Parce que n'importe monde qui mande va recevoir. Monde qui cherche va joindre. Y a l'ouvrir pour monde qui frappe. Of qual de bolso se suyo Homer pedir pão, lo dune pedra? Il dit dans verset 9 là, est-ce que gen yon nan nou qui capable petit li yon roche si li mande yon pain? Of se é pedir piscar, lo dune culebra? Est-ce que là-bas li yon couleuvre si petit la mande yon poisson? Se bolso tô sendo malvado, sabe duna bolso yuna lo que tá bom. Quanto mais bolso tá de enchelo, lo duna bolso lo que tá bom, né sunku pedir? Si nous-mêmes qui méchants, gens nous méchants, nous connaissons pas petit nous yo bon bagay, nous pas besoin demander si papa nous qui dans ciel là, pas ban nous bon bagay, les nous demander li. Amen. E Deus quer para nós pedir, minha irmã. On Dieu voulait pour nous demander li frère yo. Ela precisa pedir e lo guardo do na bolso. Il dit demander, yo pas ban nous. Pero não me se pedir com fé, sem dúvida, Mais amém. besoin demander sans doute.
Esta bisa busca y vos lo haya. Il dit chercher, nous va joindre. Si no está busca, Si nous chercher, no está haya. nous va joindre. Y a noche, Il y a soya, de semana aquí, dans la semaine no ça, está buscando, n'a cherché, no está n'a pidiendo, demandé, no está batiendo. n'a frappé, Amén, de oración, n'a prière, de clamor, n'a gorel, de ayuno. n'a gêne, Amén, gloria al Señor. Nós está seguir persistir. n'a continué à Nós está persister, seguir pedir. n'a continué à Nós está demander, seguir bater n'a chelo. continué à frapper De ciel ora là. com Deus, abre ventana de chelo, Jusqu'à ce que amém. bon Dieu ouvre E fenêtre derramar là. de seu Et poder, puis verser amém, pouvoir. glória ao Senhor. Amém, glória ao Senhor. E a maneira cântica da bisa, Jean Chan dit, é lugar aqui tem que temblar. ici il y a besoin de Pão de trembler. seu poder. En bas pouvoir. É tem que temblar. Besoin de Pão de trembler. seu poder. En bas Amém, pouvoir. glória ao Senhor. E quando está querendo saber, amém. Et combien que qui veut Deus ça? lo assim, amém, Bon Dieu glória va ao faire, Senhor. Amém. É lugar que tem que temblar, Il amém. place ça bien pour trembler. Bombardear é cheio com oração, com clamor, com Bombardear ajuda, ciel là com avec prière, avec général. É cadeira da tem que cair. Seigneur bien pour casser. Amém, glória ao Senhor, aleluia. É cadeira não tem que cair de Seigneur nome bien de pour casser Jesus. dans le nom de Jésus. É muralha não tem que cair de nome de Miracle pour Jesus. tomber dans le nom de Jésus. Amém. E nós vamos obter glória, é poder, Et puis nous é va jouer une vitória, victoire amém, glória ao et Senhor. gloire. Que Deus aprime em ti, Parce que na bon Dieu seu promet, pueblo, amém, dans le peuple, aleluia. Pastor nosso Deus, Deus fiel, Parce que bon amém. Dieu nous rend fidèles. Aunque nós está infiel, Même si nous está pas fidèles. permanecer fiel. Mais lui-même, il E toujours lo été qual fidèle. pela priminti, Et puis ça le promet, está cumpre com ele, là, amém, pas glória ao cumprir ça. Senhor. Simplesmente não me se confia. Simplement nous Sigue se confier. espera. Continue croire. Sigue persistir, Continue amém, glória ao persister. Senhor. Aunque nós não está mirando Même nada, si amém, não glória ao rien. Senhor. Pero sabendo que Mais Deus é connaît Deus fiel, que bon que Dieu está fidèle, cumpre com sua promessa, là va accomplir la promesse Se a li. lot of Ce temprano, soit le bonheur está d'état, cumpre com sua la promessa, amém, accomplir glória la ao promesse Senhor. li. Timbia, nós está impaciente. Que parfois nous E pas nós não que impatience. espera. Nous pas le Nós retard. não que espera de Nous Deus, pas le amém, retard glória dans ao bon Dieu. Senhor. Ora, nós mira que nós não há nada. Les nous ne pas jouer rien. Nós que bater retirada, Et puis amém, nous glória ao voulons Senhor. aller. Amém. E Deus não pode glorificar assim, Bon Dieu amém, glória para ao glorifier Senhor. ele com ça. De um texto, me nota agora, agora que amém, Que é um glória ao verset passage Senhor. de Cunha. Está pensando assim aqui. Ora que nós pedimos, não me se pede com fé, amém, Il glória ao dit, Senhor. là que nous demandons, nous demandons Não avec me la se foi. pede hoje e amanhã, não. Nous pas amém, demander glória ao aujourd'hui à Senhor. demain, non. Pastor, nós está querendo maneira ondas del mar. Parce que nous étions d'accord la mer, Santiago 1, amém, glória ao Jacques Senhor. 1er. Lá nós faz que orar, meu irmão. Alléluia. On regarde dans Jacques chapitre 1er. Ele, pero me põe glória ao Senhor, amém. Santiago. Santiago 1. Jacques chapitre 1er. Alléluia. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Jesús. 6. Amém, glória a Deus, aleluia. Esta bisa, mas lá que pide de fé sem nenhuma dúvida. Pastor, é uma dúvida da maneira ola de la mão que te vou lastrar e tirar do viento. Pastor, não laga ele espera que ele receba algo do Senhor. Amém. Amém. Sendo gente de coração doble, inconstante dentro do caminho. Il dit dans verset 6 a commencé, mais c'est pour lui demander à confiance, sans pas gagner doutance. Parce que les gens qui ont doutance, ils ont que l'âme, vent à bouleverser. Les gens comme ça, pas besoin de mettre dans la tête, la recevoir rien dans le Seigneur. Amen. Amen. E bisa lagi pedir de fé. Il dit pour demander à confiance, Sem nenhuma dúvida. sans aucune doutance. Pastor, é uma dúvida. Parce que les gens qui doutent, Da maneira ola. c'est de que la l'âme, Amém. Ave que, amanhã que. jeudi à vle, demain pas vle, jeudi à vle, demain pas vle. Amém. E eta waro lastra e tirar do viento. Et puis, il vient pour bouleverser le vent. Pastor, não laga ele espera que ele receba algo do Senhor. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de mettre dans la tête, la recevoir rien dans Que le bem, Seigneur. você pedir com fé sem dúvida. Il besoin demander avec la Amen. foi sans doutance. Pastor, se nós está dúvida, nossa maneira é ola na la mão. Parce que si nous doutons, A nous ver se avons nós l'âme quer là. amanhã, não, glória ao Je dis ah Senhor. oui, demain non. E ele aí não por falar que Deus pode bendicionar. Moun sa besoin attendre que E não bon Dieu pode bénisse. nada de Il Senhor. va besoin rien dans le Seigneur. Pastor, tem coração doble, é a Parce que palavra ele de tem Deus double avisa. cœur, que a palavra de Deus diz, não. Está inconstante dentro do seu caminho, não. Il est Não inconstant está para dans firme, chemin. não está constante. Ele tá firme, A ele tá ver que, constant. a ver não quer, amanhã quer, Jeudi, assim, ele está pas vle. inconstante. Comme ça, E ele hora pas que você está constant. inconstante, não quer que você ganhe algo de Deus. Alléluia.
Ora que você está inconstante, Là que ou pas constant, você não pode ganhar o qual que Deus está ou pas capable de permitindo. joindre ça que bon Dieu promet toi. Amém? Essa é a palavra de Deus, está dizendo nós. C'est ça Amém? la parole bon Dieu dit nous. Pois ela nos pede com fé. Eh bien, nous demander avec la foi. Sem dúvida, glória ao Sans Senhor. douter. Aunque você não conhece Même manque, si vous pas une semaine ça, siga confiar. continuez à confier. Siga espera. Continuez à espérer. Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo nós. Parole bon Dieu dit nous. Alléluia. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo em sua palavra, amém? Parole bon Dieu dit. Podente, Dans lui-même, nós estamos mais que non vencedor. plus que vainqueur. Que está dando a nossa vitória, Liba amém? nos Glória ao vitória. Senhor. Simplesmente não vai ser confiar. Simplement, nous besoin de Não vai confiance. ser espera de Besoin de Deus. t'étendre. E seguir persistir. E continuer a persistir. Aunque nós não mira nada, Si amém? je Glória gagne ao pas Senhor. rien, Pero seguir confiar. mais continuer a confier. Amém? Um dia, um momento, hora para outro. E amém? um jour, Deus- e um moment, e um Deus moment vai pour ser open tempo, nem open luna, Il va nem faire un open pile- dia. un pile mois, nem Vai pile ser jour. obra de nós Pour vida, le faire amém? à nous-mêmes. De um momento para outro, E um moment é pour por l'autre. assim. Il est Está capable de faire. depender de nós, amém? Ça Glória ao dépend de Senhor. nous-mêmes. De nossa atitude, amém? De Glória ao habitude. Senhor. Amém? Assim, até que nada. Glória a Glória a Deus, Jesus. aleluia. É corta pensamento que vem, glória ao Alabanza al Senhor. Señor. Confiando que o humano Poderoso Deus. Persistir. Persistir. Se ora nos mira, é Jusqu'à ce que vitória, nous amém, é vitória. aleluia. Porque ora com Deus, tu na nossa vitória, Jusqu'à ce que amém, bon Dieu glória va ao nos Senhor. victoire. Glória a Deus. Deus. Amém, Aleluia. Alléluia. Alabanza a Jesus. Glória a Jesus. Amém, Glória a irmã? Deus. E quando quer ver noite, Combien de monde qui croit à soi? nós temos que persistir de presença do Nous devons Senhor. persister dans la présence du Seigneur. Há que Nous devons persistir. persister. Não podemos Nous ne sommes entregar. pas capables de remettre. Amém, irmãos? Há que confiar em Nous Deus. devons confier nous dans Porque bon Dieu. nosso Padre é fiel. Papa nous est fidèle. Ele lo ha prometido. Il promet nous. E Ele lo hará. Et puis il va faire. Ele lo hará. Il va faire ça. Ele é sim e amém. Alabanza Ele do diz Senhor. oui, Você amém. crê isso? Et pourquoi ça? Você crê que esse Deus é seu Deus também? Pourquoi que bon Dieu, c'est bon Dieu au lieu de tout? Você crê que esse Deus quer llenar a você também? Pourquoi bon Dieu est capable de remplir tout? Quer bautizar a você Il veut também? baptiser tout? Você lo crê? Pourquoi ça? Você lo crê? Pourquoi ça? Você lo crê? Pourquoi ça? Que está esperando nesta Qui noite? s'attend à soi? Deus le perguntou a Bartimeu. Bon Dieu te va baptiser. Deus perguntou a Bon Dieu Bartimeu: pose baptiser question. que necessitas? Qui ça vous voulez? Que quieres que te Qui haga? ça vous voulez pour me faire pour? Que quieres que te Qui ça vous haga? voulez pour me faire pour? Que quieres que te Qui haga? ça vous voulez me faire pour? Deus perguntou ao Bon Dieu paralítico: pose paralytique que question. quieres que te haga? Paralysé. Qui ça vous voulez me faire Que pour? boque me Qui hace, ça vous voulez Pablo? pour me faire pour? Que boque me hace, Pablo? Qui ça vous voulez pour me faire pour? Wat wil je dat ik voor je doe? Qui ça vous voulez me faire pour? A noite, À soir. vanavond, À soir. que te necessidade? Qui ça qui nécessite? Que me beste de Qui Deus? ça a besoin de mes bon Wat Dieu? heb je nodig van Qui ça a God? besoin de Halleluja! mes bon Dieu? Open je mond, abre je boca. Ouvrez bouche. Mr. Deus! Dis bon Dieu. Deus! Bon Dieu. Deus! Bon Dieu. Deus! Bon Dieu. Wie beste je zaki? Besoin ça. God! Moi besoin ça. God! Bon Dieu. Bon God! Dieu. Ik heb dit nodig! Besoin ça. Wat heb je nodig J'ai vanavond? besoin. Qui moet die bestellen met ons? Besoin à ceux. Ora lo stato para met ons! Lekker Hey, kapot. mama, Isaiah! Hey, Rabaki Masaya! Sway, Rabaki Masaya! Alzamos mano al aire, aleluya! Les aimés en l'air. Seremos bobo! Fermez les yeux. Pide Dios! Dis bon Dieu. Roga a Dios! Suppliez. Bati! Ban. Llama! Rappelez-les. Grita! Rélez. ¡Oh, alabanza al Señor! Alléluia. ¡Alabanza al Señor! ¡Oh, clama iglesia! Commencez à rélez l'église. ¡Clama por Dios! Commencez à ¡Alabanza rélez al dans bon Dieu Señor! là. ¡Bendito sea Béni Jesús! soit le nom de Dieu. ¡Bendito sea Béni Cristo! soit le nom de Jésus. Pide Señor, aleluya! Demandez Seigneur. Si vos quieres saltar, para saltar S'il vous plaît, devant libremente. l'autel là, venez. Y roga Et Señor. commencez à rélez dans bon Dieu. Pide Señor. Demandez Seigneur. Tomo tiempo de Prends noche, ton aleluya. soir. Alabanza al Señor. Alléluia. Oh, gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Oh, alabanza al Señor. Claman a vos Dios, Commencez à aleluya. rélez dans bon Dieu. Claman a vos Señor. Commencez à rélez dans Roga a vos Seigneur. Dios. Altar está grande, vos pasar libremente. L'autel là grand, l'ange, passez librement. Alléluia. Alabanza a Jesús. Gloire à Jésus. Gloria a Dios. Iglesia, pide, 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 pide. Alabanza a Jesús. Mandez l'église, mandez. Nos va oración, alabanza a Nous allons faire une Jesús. prière. Para Ulian Martín.
Esta Cinti, Rullian Martin da kina noche. Lilian Martin. La llama. Rullian Martin, esta pidió oración. Il demande prière. Esta Cinti con su parte robes de cabeza. Il senti partie gauche dans tête li. Está virando lam. A vie tant que infime. Parte su culpa. Bonairo. E a ambulância busca ele ao hospital. Nós vamos orar para aleluia. Ambulância chercher le mener à l'hôpital. E nós estamos na saludo para Jamir Leolino na era Corsol. Jackie Camila na Corsol. Nós estamos na Aruba. E aqui na Bonaire também romano que está escutando a alabança do Senhor. Tu restes em pueblo clamando, buscando a Deus. Batiendo, batiendo. Frapper. Nós vamos elevar uma oração para Rullian Martin, aleluia. Nós vamos mandar a palavra de Deus esta noite. É a palavra de Deus está vivo. É eficaz. É penetrar. De nome de Jesus. Tata mirar Rullian Martin na minha presença. Deus forte aqui não. Único meu humano, Senhor. Me está rogando por vida aqui. Me está anular o ataque de inimigo que tem subida. Me está anular a paralisação aqui. De nome de Jesus, ángel de muerto la galos. Nos está ordenando sanidad, restauración. Vos palabra viva, toque vida aquí, Dios mío. Demos ya que te reclamar sanidad, te reclamar sanidad. Y tú demonio, tu ángel caí, te la que pide aquí los de nombre de Jesús. Me está ordenando sanidad, me está declarando vida de nombre de Cristo Jesús, Padre. Sana vida aquí, Dios, para testificar de voz grandeza, Dios mío, del nombre de Jesús. Clama, iglesia, clama. Commencez à prier l'église. Toma tempo, nós vamos temporar. Prends temps, va presser. Bate a noite. Frappe à soya. Llama a noite. Relais à soya. Se você grita, grita. Relais. Chama a noite. Relais à soya. Avança, Senhor. Gloria a Dios. Espíritu Santo, solamente por presencia vuestra se avise. En tu espíritu llena voz iglesia, hasta que la gloria mi muestra por poder. Por presencia vuestra se avise. En tu espíritu llena vos iglesia, hasta llena vos gloria y vuestra vos poder. Llena un vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Vise. Llena un vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Llena un vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Llena un vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Aleluya. Clama, clama por Dios.
Diz, Senhor, que me cubas over, Deus. Deus te ama de noite. Deus me mesterige. Ter uma boa alma de noite. Maneira nunca vaciele. Tata, Tata, Jesus, me mesterige. Me tava ju. Malabame como sangue, Senhor. Me mesterige, vou visitar de noite. Me interrogamos, Senhor. Me interrogamos, Jesus. Me interrogamos, Senhor. Me mesterige. Dilo. Zeg het. Ik heb het nodig, Jezus. Ik ben uw kind. Oh, ik ben gered. Gewas met het bloed van Jezus. Vult mij vanavond. Vult mij, Jezus. Vult mij, Jezus. Je naam is Jesús. Je naam is Jesús. Ay, Espíritu Santo, solamente vos presencia forzaste a mi ser. En tu Espíritu llena vos iglesia, que la vos gloria vini mostra vos poder. Inscríbame vez más, que mi cœur vaya over. Inscríbame más, Señor. Vez más, que mi cœur vaya over. Viens a mí. Vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Viens a mí. Vez más, que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over. Ora viento comienza a soplar, de gloria estaba y va y llena el lugar. A verte grande y para vivamente tu mal lugar. Ningún ente no por sobre movesión de Dios. Ora que papi a Shelly te la tengo que obedecer. Preparamos mi humano y lugar de sacudir. Viva a mí, Espíritu Santo. Solamente vos presencia forzaste a mi ser. Y en tu Espíritu llena vos iglesia. Que la gloria me muestra vos poder. Alabanza a Jesús, oh Padre Celestial. Demos presença, nós continuamos a noite, Deus meu. Tata, vai permitir-nos, Senhor. Papa, o promete-nos. Vai permitir-nos a llenura, Deus. O promete-nos dernière dimensão. Vai permitir-nos. O promete-nos. Clama a igreja. Relê l'église. Agora temos tu, não sei, mas no dia. Sebo do cinto para proclamar no Senhor. Senhor vai permitir-nos. Senhor, o promete. Jesus vai permitir-nos. Jesus, o promete. Pode me tabai. O dia o para ali. Pero me tabol bebê. Mais o que pour retourner. Me tabai. O para ali. Pero me telaga você huérfano. Vai quitter no orphelin. Me não telaga você maneira using mama. Me tabai. O para ali. Pero me tabai ne back. Vai retourner encore. Me tabai. O para ali. Pero me tamande promessa. Me tabai. Pero me tamande unção. Tata vai permitir. Jesus vai permitir. Tem trabalho para si. Tem trabalho para realizar. Nós não passamos com a própria força. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de unção. Tata, o tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Ramatei que você acabava e saia. Mestre de poder. Mestre de unção, Deus meu. Comienza a soplar, de gloria estaba y va y llena el lugar. A verte grandía para vivamente tu mal lugar. Ningún ente no por sobre movesión de Dios. Ora que papi a Shelly te la tiene que obedecer. Preparamos mi humano y lugar de sacudir.
escriba a mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia hacia mi ser, en tu Espíritu llena vos iglesia, que la gloria mi demostramos poder. Inscriba a mí un vez más. Dice, vamos escuchando, aleluya. Dice, camino a votar, dice Señor, viriba a mí. Espíritu Santo, viriba a mí. Dice, vamos escuchando. Dios te amamos. Dios te amamos. Dios te amamos. Poder de Dios tocaba de noche, aleluya. Recibe unción del Señor. Oh, dice. Y que mi cœur vaya over, y llena a mí un vez más. Y que mi cœur vaya over. Ore bien tu comienza a soplar, en gloria estaba y va y llena en lugar. A verte grandía para vivamente tu mal lugar. Ningún ende no por sobre movesión de Dios. Ora que papi a litera tengo obedecer. Preparamos mi rumán en lugar de sacudir. Inscriba a mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia hacia mi ser, en tu Espíritu llena vos iglesia, en la gloria mi demostramos poder. Papi, que Deus sobre noite, aleluia. Tomou tempo, papi, que Deus. Está aqui na presente, aleluia.
Gloria al Señor. La gloria va a elevar una oración esta noche. Aleluya. Y decir Señor, para no se elevar una oración. Personas que escuchan vía de YouTube, a que alabanza al Señor. Tem pessoas de necesidade. Como ter vestido de presença do Senhor. Vamos a orar en esta noche por esas vidas que están sintonizando por medio de YouTube, alabanza al Señor. Que el poder de Dios fluye ahora por medio de esos medios y toca sus vidas. Iglesia, levanta tu voz en esta noche. Ora por esas vidas. Ora por esas vidas, Padre. Mira a cada uno, Dios, que está sintonizando ahora, Padre. Yo te ruego por cada uno. Tú conoces su necesidad. Tata, Padre, no hay límite para usted, Padre Santo. Ahora, que ese poder, que esa unción, ahora, Dios, ahora, Padre, ahora, Dios mío, alabanza al Señor. Toca, llena, liberta, recibe ahora donde estás. Dios te ama, Dios te amo, remesía, ay saque, urrabasaya, ay saquea, rey sei, ukamai suike, ay makimasaya, dey, svei, ay rabakiba, sacabasei, ay, urrabakimasaya. Recibe ahora. Tú que estás escuchando, recibe poder de Dios. Recibe sanidad. Recibe un toque ahora. Levanta tu mano, recibe ahora. Recibe ahora. Dios te toca. Dios te toca. ¡Ey, sakai! ¡Urrabai! ¡Ey, sacabai! ¡Urra, sacabai! Angelavo gloria vinimos trabo poder vingríbame Espíritu Santo. Sigue tocando en esta noche. Sigue tocando. Dentro de Espíritu llena voz iglesia. Angelavo gloria vinimos trabo poder a mí un vez más que mi cœur vaya over. Expresen al Señor. Que mi cœur vaya over. Dice Señor, que mi cœur vaya over, Dios. Un vez más. Que mi cœur vaya over, que mi cœur vaya over, mi llena a mí, un vez más, que mi cœur vaya over, mi llena a mí, un vez más. Que mi cœur vaya over, vingríbame Espíritu Santo, solamente vos presencia posa sea mi ser. Bien tu Espíritu llena vos iglesia. Angelavo gloria vinimos trabo poder vingríbame Espíritu Santo, solamente vos presencia posa
sacia mi ser. Lleno de Espíritu, llena voz iglesia, está en la gloria, vivimos poder, engriba a mí. Vez mais, mi cœur baixa over, mi cœur baixa over, llena a mí. Vez mais, mi cœur baixa over, mi cœur baixa over, llena a mí. Vez mais, mi cœur baixa over, mi cœur baixa over. Ora vento começa a soprar, de gloria estaba y va llena entre lugar. A verte grandía pa avivamento tu lugar. Ningún ene no por sobre movesión de Dios. Porra que papi a terra tem que obedecer. Preparava mi rumano en la lugar te sacudí. Y viva mí, Espíritu Santo. Solamente vos presencia posa sea mi ser. En tu Espíritu llena vos iglesia. Hasta que la vos gloria y muestra vos poder. Llena mí vez más. Mi cœur baixa over, mi cœur baixa over. Gloria a Jesús, aleluya. Nós vamos levar uma oração. De uma pessoa que chama Rosalba de Álvarez, aleluya. Esta pide oração para sanidade. Bendito seja, Senhor. Vai fazer uma prière pour guérison. Se portava noite tu vida com que está Senhor de lugar aqui.
Si a ce un monde qui voulait accepter Jésus, ou que reconciliar com o Senhor, ou bien qui voulait réconcilier, vem adiante nós estamos orações também nessa hora. passe devant a fait prier ça. Se há uma Bíblia neste lugar que quer reconciliar-se com Deus, Si un monde là qui voulait réconcilier, ou quer aceitar a Jesus em seu coração, ou bien voulait accepter Jésus dans le cœur, vem adelante, vamos a orar por passe você. devant nous pour prier pour vous. Y quiero orar también por los que están escuchando la alabanza del Señor. Vous voulez prier pour ça qui a écouté. Gloria a Jesús. Hay una Biblia aquí en este lugar en esta noche. Qui un monde là soya qui voulait accepter Jésus, ¿Quieres reconciliar con el Señor? qui voulait réconcilier avec le Seigneur. Un día aceptaste al Señor en tu corazón, Et un jour tu as accepté le Seigneur dans le cœur, pero te alejaste del camino del Señor. Aleluya. mais vous éloignez le Seigneur, Y te enfriaste. vous venez fret. Jesús te dice hoy, ven, 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 Jésus ven, après les coups, vini, ven, ven, ven. vini. Yo te quiero salvar. Moi, je voulais sauver vous. Yo te quiero Moi, cambiar. je voulais changer vous. Yo te quiero Je voulais transformar. transformer vous. Alabanza al Señor. Moi, changer. Vamos a orar por Rosalba de Pour Álvarez. prier pour Rosalba Alvarez. Que Dios le sane. Bon Dieu guérir. Que Dios le toque. Bon Dieu toucher. Padre Celestial, mira a Rosalba en tu presencia, Dios mío. Rosalba de Álvarez, Jehová de gloria. Tú lo conoces. Tú sabes quién ella es, Padre. Ella pide oración por sanidad, porque ella cree que usted está aquí, Padre, con nosotros. Honra la fe de ella, Padre. Desde aquí te presentamos a Rosalba de Álvarez. Esa enfermedad ahora, abandone ese cuerpo ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mandamos la palabra de sanidad de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Rosalba de Álvarez, te declaro sano. Te declaro sana. Esa enfermedad abandona tu cuerpo ahora. No importa su nombre. Lo someto al nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Suelta esta vida ahora. Suelta esta vida ahora. Por las llagas de Jesús. Te declaro sana. Recibe ahora un toque de las manos del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Dios. Parole dit bon Dieu. Tu palabra dice, Parole dit. si mi pueblo se humillare, Peuple m'a humilié. si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Peuple m'a évoqué non moi. se humillare. Yo descends devant. Estamos humillándonos en esta noche de tu presencia. Nous descendons de présence. Estamos reconociéndote en esta noche. Nous reconnaître à soi. Estamos humillándonos en tu presencia. Nous devant présence. La palabra de Dios es la verdad. Mon Dieu, c'est la vérité. Si mi pueblo se humillare, Peuple m'a descendu. si mi pueblo se humillare, Peuple m'a humilié. si mi pueblo se humillare, Peuple m'a reconnaître. nos humillamos ante ti, Señor. Humilié devant au Seigneur. En ayuno, Dios, en En oración prière. y clamar a mí. Et si nous regardons devant, Clamamos en esta nous noche a ti, apprenons papá. à soi. Yo responderé. On va répondre. Jehová dice, yo On responderé. va dire, on va répondre. Yo responderé. On va répondre. Yo responderé. On va répondre. Aunque tal vez que no estás viendo nada, Même si peut-être tu ne parles rien. Dios te dice, Bon Dieu dit, yo responderé. va répondre. Yo responderé. Va répondre. Sanaré su tierra Va guérir terre là. y un avivamiento Et puis un réveillement. les Il enviaré. va envoyer pour nous. Les enviaré. Il va envoyer. Les Il enviaré. va envoyer. Lo creemos, Padre. Nous croyons, papa. Lo confesamos, oh Dios. Confessez, bon Dieu. Lo creemos, Dios Croyez mío. ça, bon Dieu. Levanta tu mano, dele gracias en esta noche. Dis merci à soi. Dile, Dios, yo creo. Bon Dieu, moi qui Yo creo. Bon Dieu, moi quoi. Yo creo Bon Dieu, moi quoi. en algo mayor. Un plus gros chose. En algo mayor. Une grande chose. En algo mayor. Un qui plus gros. Yo creo. Moi quoi. Yo creo. Moi quoi. Yo creo, Dios. Quoi, bon Dieu. Dilo, Dis ça. Señor, Seigneur. Padre celestial, Céleste. mi Padre, Papa, moi. mi Dios, Bon Dieu, moi. mi Señor. Seigneur, moi. Yo creo, Moi quoi. yo creo, Moi quoi. yo creo Moi quoi. en algo mayor, Un bagage qui plus gros. en algo mayor. Bagage qui plus gros. Oh Dios, en esta Bon noche, Dieu, à soi. yo te pido, Moi, mandez. yo tiro mis Moi, flechas, mandez, papa. Señor, Seigneur.
este lugar, mi vida, este templo tiene que sacudir, 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 bajo tu poder, oh Dios, aleluya. Ay, saque y rabasaya. Oh, gracias, Padre, dele gracias. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias. Merci. Gracias, mi Dios. Merci, bon Dieu. Dios es bueno y maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Y mandamos saludos a Santo Domingo, aleluya. Dios bendiga a nuestra muy amada hermana Margarita Beltre, Bon Dieu bénisse de Adames y Pérez, y alabanza al Señor, amén. Dios te bendiga ricamente. Cuando un saludo para nuestra hermana allá, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios está bon. Bon Dieu bon. Doe zumba ni bon man, dice Dios está bon. Bon Dieu bon. Geef degene die naast jou staat een hand en zeg tegen hem: God is goed. Bon Dieu bon. God is goed. Bon Dieu bon. God is goed. Dios está bon. Halleluja. Dios es bueno. Dios está bon, dice. Dios está bon. Dios está bon. Bon Dieu bon. Dios es bueno. God is good. Bon Dieu bon. God is goed. Aleluya. Dios está bon. Dios está bon. Dios, me di Dios está bon. Aleluya. Bon Dieu bon. Mi Dios está bon, mi ser. Bon Dieu non bon. Mi Dios está bon. Aleluya. Bon Dieu. Mi Dios está bon. Y Rama. Ay, saque. Rama. Ay, Sama. Ay, Sama. Ay, Sama. Aleluya. Oh, un aplauso a Manoch con alabanza. Y Rama saca Masaya. Aleluya. Oh, alabanza, 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 alabanza. Umbia más dos tour. Mi que baixa over, aleluia. Mi que baixa over. Vamos tour. Ninguém a mim. Vez mais. Mi que baixa over. Mi que baixa over. Ninguém a mim. Vez mais. Mi que baixa over. Mi que baixa over, vinha na mim, vez mais, mi que baixa over, mi que baixa over, vinha na mim, vez mais, mi que Senhor, mi que baixa over, mi que baixa over. Na mim, vez mais. Seca inteiro meu coração. Mi que baixa over, vinha na mim. Vez mais. Vez mais. Mi que baixa over, mi que baixa over, vinha na mim. Vez mais, Senhor. Vez mais, mi que baixa over, mi que baixa over, vinha na mim. Vez mais, mi que baixa over, mi que baixa over. Sí, Senhor. Sí, Senhor. Sí, Senhor. Sí, Senhor. En gloria estaba y va y llena gente el lugar. A verte grandía para vivamente tu mal lugar. Ningún ende no postró me movió de Dios. Ora que papi a litera tem que obedecer. Preparamos vir uma melhor que sacudir. Aleluia. Viva a mim.
Espíritu Santo, solamente tu presencia por sacia mi ser. Y en tu Espíritu llena tu iglesia, nos angela tu gloria, vivimos tu poder. Dank je, Señor. Dame dank je, noche, aleluya. Merci à soi. Geef hem dank vanavond, aleluya. Dis bon Dieu merci à soi. Dele gracias esta noche. Dis merci à soi. Give God thanks tonight, aleluya. Pour le Seigneur à soi. Su presencia del lugar aquí. Présence ici. Su presencia está aquí. Présence là. Zijn aanwezigheid is in deze plaats vanavond. Présence à soi là. Geef hem dank vanavond, aleluya. Dank je, Señor. Dank je, Señor. Merci Seigneur. Dank je, Señor. Merci Seigneur. Aleluya. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Eliseo Élisée a exhorta el rey. lui exhorté roi. Y Eliseo te exhortaba de noche. Élisée a exhorté à soi. Y di que rey bati. Il dit roi frapper. E mi dice que yo tengo stop. Il pas dit qu'il est pour le suspendre frapper. ¿Quién me estará así? Qui ça le fait? Segui bati, 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 segui bati. So tinta stop di bati. Tanteng serviço não acaba. Tout service va terminer. Bota um segui bati. Vous continuez frapper. Bota um persistir. Vous persistez. Bota bisa Deus amao. Ils vont dire moi-même alors. Deus amao. C'est moi-même alors. Deus amao. C'est moi-même. Deus amao. C'est moi-même. Nosso nome. Nosso nome. Nosso nome. Igreja assim aclama na Senhor. L'église apprendre Persistir. Persister. Maneira que a copa persistir. Jacob de persister. Amém, Romanan. Deus está bom. Bon Dieu bon. Nós vamos agradecer a Deus essa noite. Para remercier bon Dieu à soi. E amanhã 6 horas tem lugar aqui. 6 heures ici. Tem clamor. Dans Gourel.